Меңа хала сулугар оруйын бүгін түріттемет күнін сағаттан бастықы академик ученый техническая наука доктора Владимир Ларионов төрәбіті сәттуын сәтті сылын көрсі ұлу салалтата жөні сәргеті кең далағын нақтық білет әтілер. Саха СССР кейін Сетерилях комитетин президиумын онна народный комиссардар советтерин колбахуктаг муньян 1930 сыл олонья 10 күнүнө протоколгар ологоран элин хаңалас онна меңе улустары колбахан мээ хаңалас районы терилибите. Тимис сол бугас тиме өрүт орабыты 10 сылын билететибит. Тысырыгар билиңге күнгө атын электр битер эме газ тиме өсөдө кире турар. 300-тен такка ылла битер бу газ каз биди чахана делерге майда. Отуттан такка кетелне газ оттугар килде. Эти биле дальше тетимнактык барыга ден. Беге бүт санабыт өрүтүн кескиллак болуннада, бирге болуп кутуннада, очоона токпар өлө хамнас кайтарар ден көрөбүт. Улус күнүн көрсө Орслоодо бөһөлүгөр төрдүн 5 местелек огосаада йөрүләк быгыга үлага кирди. Күнчен огосаадыгар отут кырачан үс бөлөгөнөн сылжаллар. Ага сүйстөрдүн квадратный метрлек толору хатчылылак огосаадын тутутун 5 айыттан авангард качактанбыт эпитнестек тилтелехеттер сагалан үлени улус күнүн көрсөтүмүктәдилер. Тулайы хонна ие ага көрүтө сите сок калбыты олору женин хатчы туһунан ураак олукка кирегаттен мэ хаңасырын салтата улухан болгомто уран бахачулелер. Улус күнүн көрсө аллара бестекка төт квартиралак 2 же күрүстерин женин хатчылыгы бараптары калбитнен законный састырын сеппет ие ага көрүтө сите сок калбыт 9 ого үрүлө быгыга же күрүстерин туттулар. Наха йөрдүм, наха долгуйдум, наха күптүм. Она единственный гадем тедем барам бу улугум жахалтатыр. Чолан Николай Прокопьевичка головавтыгар. Бу бедер желемиттеринен бихи үрдүбүт, үрүбүт улахан. Анна курук желер халас болун, рас болун, инникалактарыгар барда табылды. Оннаттан үрү көтү аргыстастын. Сахаттан бастыкы академик ученый технический наука доктора Владимир Ларионов төрөбүт өскәбит тойдутур ламтукага онна маяга Владимир Петрович өтү атыгар сүгүрен оройон салтата оскола чуталлара өрүнәчилер кини памятнигар себекке жүрбөтүн урдулар. Мэй хаңас районун сайдытыр кылаттарын ихен улус бачотта гражданина этенне анал берелери өтү собастактык онна беренелякты үлеләбит ытыкманы жоңга улус сага багылган Николай Старосин өрүлә быйга туттарда. Марина Трифонова, Вячеслав Санников, Николай Афанасьев, Сагат Левинте, Мэй хаңалас.